Dragi moji, ovako to izgleda kada zbog duga od 1000 dinara sudski izvršitelj ćuti godinama, pa na kraju kada njega skinu zbog pronevere miliona i miliona, valjda za informatiku, pa dođe drugi sudski izvršitelj pa ćuti 1,5 godina, pa vama zakucaju na vrata i traži 48.000 jer ste bili dužni 2.000 dinara za nešto. A advokat mi kaže, jebi ga sine, ti ne možeš dokazati da oni tebe nisu tražili, da nisu bili na vratima. Naravno da sudski izvršitelj neće doći zbog 2.000 dinara gdje je njegova nagrada 500 dinara ili 200, 300, nego evo, 48.600 dinara ja sada treba da uplatim. A inače, bubrežni sam invalid i od ove usrne države Srbije dobijam 28.000 mesečno. Znači, to je moja invalidska penzija, kao invalidu od 100%. Evo sad idem da uplatim ovo, da mi ne bi zaplenili jedino prevozno sredstvo, moj skuter kojim se služim, skuter koji sam platio 200 evra. Jako lepa država, ali ćutite, može gore.